Chinguru Manasa magazeti yeli tukolia lero litukuli Jumanne kiwa basi ni Super Tuesday. Tarikira na 24 mwezi Mutagariri cy'umutinyi ogatatu asumwako yo 2026 mambingi sana. Imega taseni ya Kisi FM 94.1 ege kosi kimurubuli mu minchori mijamani murubuli na mbeya mu imega tasedi yake tuwe rubiri na akwebeka byakimwe liwo komanyali muri kirena kwa Chinguru Manasa magazeti yeli tukolia lero nchebu na botambe nkoro kwa du omunya kerogo Mwacho Mutagariri nchino botambe nkoro kwa Ronald Mayaka Brigadier. Habari ya asubuhi bwana. Njema sana. Mtambo wangu ulikuwa pata tatizo kidogo. Mtambo wangu ulikuwa unanitatiza kidogo, nilikuwa jaribu kufikiria. Okay. Ndio maana nilikuwa nimezama kidogo. Nyesa inomia. Chinga kichonsi. Ne chinga kichonsi. Nomya. Ubuyebwaye no bwa kale na kale. Kwancha nibwaye na buboge bwatu wakatire bogera totole moyo. Mabiraye atolenti robwaro batali nekerengo. Kweli kabisa. Ere na umurwa kale. Na hende no mochia kale. Ere alpha na omega. Alingana liyaye. Macha ale moyo. Maisa yerende. Netaya. Elietali yaye nelimo. Igakoro kwa Nyasaye. Tigatigale kwa Nyasaye. Kweli kabisa bana. Yani kuna story nimeona imeenea sana kwa mtandao. Tumeze kwa hivyo atiria sobu wange. Na hende tata tuwabiri tuko kwa nebinte binga kientambe sana. Na yeto rasama gazeti. Yep. Tumeze kwa rama mugano bumunyaruko yo moteli. Oh yeah. Abantu bamutagiri sana buna areko tera na korengana buna ari gitanda Kenya gitari bono kubwategana no gusialirwe acid. Asobosio. Kisa na kisababu na bwato mwanchi umusacha ulinge married watu mukungu na bana lakini bagancha na bado pembeni musacho yakaire imeli paka yoko muire sukuru komosomia lakini imagine yekera ko le sukuru akaenda abno monto mwao ege ntogia kia irianyeti umusacho yenkoromono na komulitoya akasinyengera libuna mwanya bantu mpaka akalengelinga nkiara kolero mwise koyo tata akaliyo umuntu timadiga sega mwakanete akabinyigane ne acid tata akanyoro mwise koliga akamumwagira ubosio umwise kolia bono kagendete kurwanira ubwo yasenya gitari no mungono inabikire byara ubutukimboga enderete gokorona abanyanyimbo. I saw the story. That was a sad story. A very sad story. Yeah, that was a very sad especially story. Brigadier Dr. Caption ya soko nyoro mwise ko lyabekira unagotera n'isura yaye buye n'iryogiria eligiya. Abantu tata online baragwa sometimes internet never forget. Not even forgetting. There's a way to go misuse to some extent. Kweli. We are circulating videos. Anyway, I can't comment about the incidents here. Yani mimi nimejaribu kufikiria debate chinyinge sana na temira sana kolengera ligoro yake korukelia. It is also a matter in court. Yes, speaking. Yes, it is in court. But rende no tigakelia nebintu tubabere tugukwanira for a long time. Yeah. Tubabere tugukwana igoro y'ibintu ebi buna byabere bigokolekana. I think it's a lesson to learn. It is a big lesson to learn. Yeah. Especially as a aspect ye mtu akwaneteri I think last year ya lenge igoro y'umusacha kuire getambo kirogiogo kyogo somi umwana umunyaruka na ku university esale lakini otara sure about a few things with your future together ne challenge na sana ekironi kirago konye kironiki ubudiri nakyo tusingilie ndani sana. Tusiende wacha serikali wafanye utafiti na baune ngengane hiyo ni hadithi ya kuhuzunisha sana. Ni jambo ambalo ni la kusikitisha bwana kweli. Ikentegata kireli nkieke you know there are some things tigatora akili yebite bizoza magazeti azama manene bono nkieke omo joko bwato kiruka kiegari oborere gocha koroseri gwegetange inkeri woeta setayo kibwate stage kurukunga ikonge akinta etenda ko no yarenge kurwa bulitangani na kitata kikurwa bometi mulotia soti na hande kigende baka sondu kibwate kisumbu bona ekaronya mira yati gusiko ekiagra yarengo kurwa se plan yarenge litangani initially station nkorosi gwere ikonge ndio bantu bakayimukia mabirera
of course yabarai kurugusiyo nte ukwanite genteke eseneta ya Kisii yoga ya kwana on Sunday kurwalia Basago igoro namutegereto mo jumbe we unotu mukirango musikejo asinyamoko kotebanga antu akiro murai bwense tukamatebinge station yero sikwikonge ngaganjirana esimi. that's what he said. No atebanga ngekera chete Kisii yae kagose musangara yolenge bwe kanisa ngara liba matebetinga there is no way. Okay, ngigia gerete ekatigusi ko ikonge yo because initially yalenga somo choko yo. Egacha kugera bona ndeba chikukwanira murai bwense kama kubaye go ahead. Ngeke tange kikeche kebe kure stage gali konge. Inkieke kiarusetie umuhimu ogakea ekagera gusie gatigusi kwa sege tange kikireri. Ekebono gia jire korira this intervention kwa zo murai bwense wetera sabarai bagusi kolegara nyamoko mna ngoteba. Incha I still think mboli naende nyasato beke moyo mna tura station ina bila betero sibikonge. I can tell you As a phase 1. yes. Akira to machoko ruru tayari. Yes, that's what I'm telling you. Contract already gesa inetia masakaran kia korosi where. Anyway, if it so happens, okay, well and good. Wokolera toswa magazeti. Ndubwata barai kurwega gusi. Bale mbara bale no murai bwense sana. Na ndi bakumwakire ko kenene. Nkoko kie bakumwagero yege tagikire kiri gwetha gusi. Fine. Uko kama nko gendrete ko lengana na barai bangi buna bagukwana. Koro kio ko nya tagike tange kigali omulero. Chinsa chuko kama banyole tu. Oh. Tuzame tuingie magazetini. Hayo nilikuwa ni yetu yalikuwa ni yetu ya Peter. Ndio tunaingia magazetini sasa. Ndio hiyo sasa. Ebona botambo mwacho motore ko bokone bode gazeti ya Taifa Leo lero gere itariki 24 cy'umutinyo gatatu mwaka 2026 ikiwa basi ni Super Tuesday. Kama ada ilivyo ada. Na ada ya mja unena muungwana ni kitendo. Kwa boko kwa gazeti ya The Daily Nation itariki 24 cy'umutinyo gatatu mwaka 2026 litukulia Jumanne. Super Tuesday. Ndio hiyo sasa. Haraka upesi bwana tupatie headline. Kericho mass grave. Kwa hiru rogwa ba gozomene. I wish I could have taken you a photo. No, the video is there. The plot thickens. Yani bono botutu kanu bwabere nkikatata mayega yege ntukariye goro kukwandika mbere liyo botutu kanu asema kaburini Kericho. Ndio. Bono kama boli nikabera mange kiagara DCI enja tulipaga nekigambiro ekiko korobo tindo koli kumanya mibere nerenga lakini bone kukwandikanga turojere boti bwasogete mibere 14. Yes. Bono kana ende robot rondo tabange mibere 12 bwere. Bukurika numba sana. Korwai teramanyekana ubututuka nubora segenteke buko kumika timetiko sembo so kemanyekane ngegenteke gange ntukieke Mumu kanura sepeji ya kabere weka sepeji ya katata se gazeti ya The Daily Nation. As we are speaking yama bisababira ya mukuru wa se county ya Nyamira mo chief officer I think of public health mbaga enderete kunengi kwa yani go babikire byara na ndemba chiko tangwa public health officer kurukunga David Haraka Makuru ndio weka chiko basama kwa nyimbo mondo tenete makaburini elio kurukunga Richard Towet yes lazima ego bara chiko basema kwa abanyanyimba asiga kema tuko 30 elinde kokonya abanyanyimba bakorobotuki igoro yenganeyo mugano niko rasepeje kabiri ka sepeje katata se gazeti ya The Daily Nation. Ase headline gazeti ya Taifa Leo, mashaka zaidi Tuju akipatikana. Mashaka zaidi Tuju akipatikana. Rafael Tuju nomu waziri umukuru w'ubutari emeyense ya Kenya uyogenderete kwandamwa n'amasaibu wa mange sana as we are speaking. Igerage gotebekana nga igabura gafla lakini gatebanga na yeso gatebanga agebisete lakini kolengana nicho roboti cy'umu waziri w'uburinzi bwa Moske Kipchumba Murkomen gatebanga go mo director DCI. Yes, Kipchumba Murkomen ganyo to roboti ko ruase o director DCI agatebanga Rafael Tuju garenge mwaye naenda arenge ase room yo ya kurara ya Karen. I don't know who to believe. Teatora raganyege ntekekera ragendera
bono kengero mugano yemno kunyukwana urase piche gatatu gai kengero tera bail tuju kubekwa biara ngusana nene sana kabinge ndukire tera konyo gutigune chinko manke korengana nere kerare kuirwa segeta sini kibanya nyimbo ya Karen piche kanene bwatu mugano kibono Teachers Service Commission bado ye mukiri rogondo igoro ndagoteba ngagaki onye muri go chigotoe budget yesaine inwa babunge kero moja gwetie budget ndio moja gutuburi nganga yi abari mu 44,000 abo bago kolemere mubuna interns bago chagochia samangana permanent and pension be kiagara ntubu atibesa chikubalike meremo ya botambe no itogona genzi wale nakwambia bono iga actually serikali goseke ombegerigia Teachers Service Commission igogitagete 2.5 billion asekero mutinyi elinde gochia kubaka na balimu abali yes 44,000 mishara onye bago chikuligwe mirimo ya permanent and pension yes igaso mwaka batagete around 30 billion bono tegerera muganura sepechi ya gatano okoleto yibono yo twayo kolere nora sepechi ya kabiri gazeti ya Taifa Leo epechi ya gatano geko tebanga bono chi university yange ikomi as we are speaking obwaga chiga botene ne kiagera university chi nchibwati bese chio kogenderera kwagacha either lecture halls, student hostels, nkieke libraries, amphitheaters, chi hall chirichiganirie na kadhalika ebichando chigane mu waziri bwechizemye mu schedule ya shogamba migosi se gazeti yege page ya gatano asebono igachi project ichichire worth 6 billion Kenyan shillings asepechi gazeti gazeti ya Taifa Leo batoro botinga kibono omo nyakerogo wekemagia ODM waigoro mugabana we county ya Homa Bay Muswati Gladys Wanga asiolire goro yo okobwata na wekemagia ODM na UDA nande batabirenga bono UDA teriko chigotenile barwanereria ase chinkome chiria chia ODM nande batabirenga gende bago chikokelikanse. Can I tell you something? Ndio I don't believe in a negotiation nere gochikokoleka na gatie kiama kia UDA na ODM kiagera na negotiations chigokoro asi political forums negotiations chigokoro ase mikutano ya hadhara bosia siasa bantu bawoga chinkobi no proper negotiations are done my brothers chi boardroom abantu basiyekere sika abantu balime bake nkirera Odinga arenge gokora ase negotiations chingabuneji etwale kora breaking news ya bakwana ndiga igabosi already after meeting yagenderere for hours Uhuru Kenyatta ngakia gote ngalenga ngakia kwana tete ngakia kwana ngalenga ba umerete na Raila Odinga bata kukwana no bata kukwana rona those are what we call negotiations kero monta bwate reducible minimums chia ebi I can tell you for free these are not negotiations. I think ODM wekere beka in order kwanza utaraika zine negotiation jeje wekere beka in order tiraki already gaya tegete kiagero NDC ngochere in Friday gate abo moyo ngoza banyasange baka Friday kiagera bonta itoko baya ngigo chaka Friday cha tusubiri tuone na ndio the following week on Monday kweli kabisa yes tuate kotokubeka kama na kema boro umugano yugo kwana igo yora iga sepeji 10 ngakigladis wanga goteba iga segazeti ye kubatikana no kubagikana bado kugenderete kwene kwaseke magia ODM konene sana kiagera igeko tebekana ngense monere elia ekorawana Edwin Sifuna nero gera ngiriti gikarokia boli tukelie gikarokia wananchi aje tusubiri tuone bagote bamade korengana na ODM ya Sifuna tarehe 27 igobara tole gikalikia NDC Nairobi then 29 waelekea Tononoka Mombasa bwana tegerera ngote bie my brother asumuganura sepeji ya gatano na limo ndio sabere nyoro mwese obisiyo mokonyi bumurayibwense ya Kenya muske Professor Kithure Kindiki nigo yasabira se budget yego chigwetiwa ndio emente 450 million Kenya shillings choko kora ki my brother choko kora mangana hospitality na kokombo wa chindege chikuru kunga chi helicopter elindo murayibwe omokonyi bumurayibwense atarere abagani mbali abange bakoenda se babisi omokonyi bumurayibwense ari bakoenda mbali kuri na busanga jana bali gantu basokera bakrosi budget isin okay bagani kiaba bagani ya no ene chi minister ngo tara kira salia ababunge ngo morora bale chi minister chitabwati allowance no karo bako kwani murayibwense no ena da personal level kura kuona bintu bibyo kwa serikali enderet igo serikali ni bwati chibesa mbaro mahasabe budget yagera
450 million chia catering na Musalia Mudavadi renga haya ji helicopter. Musalia Mudavadi renga Igoro hasa 360. Wabunge wakamukanya. President ile gata yechita. Okay, deputy president yego tara kuchia hii. Echi helicopter echi. Kumuwakilisha president jisemo au tulikoro nako monyoka Mombasa. Kenya nene. You remember Kindiki kare God Minister ya Interior alenge kusema hata bukulia. Na atebete kibabi ndo Kenya nene mongita. Yoko te bakwara liga mata utanya gutara ndururi. Uikachire ndege. Ukorumali sabiti asoye Kisi agende Kabenguria aira de Mombasa. Pinche kata no limanele watu mugano yase gazeti yega. Body ya CDF wana igo ya mulikiru sana se kero kende kwira yora kubuate chibesa jeje paseli koratiga umwana ara wande ndete kyo kuminga saro na magazeti ya magoso mamota moto pressure no gatera bere manya body ya David tuko baireza burabiri na bobira bunabono ligere chibesa chira shilingi bilioni 240 jino gutaisano umuriri bw'ekisabu atebire ngagaki body ya CDF njanya kubwati manyanga gijipasali chikuru wase chisukuru bono tege romo kanora sepeje katano katatonto bento kwane kiagera babunge bono gaba imukiri rogonde ngaki budget ye moko teba twetie igebwate excess ya 287 billion Kenya shillings muri gotoeresa buyanga adjustment chikolire mpaka chikamenta bono ge budget in fact inse kweti kwagera chiko cost ya Kenya 404.62 trillion Kenyan shillings my brother. Budget ya Kenya keko somu yonsire ngeko ba une ya somu mutinyo ste yenga bona yalengeli ichi trillion irenga tinkumanya tinkuinyora no kuinyora akia sepeche akadega zeti into kwa negoro echi university by the way do budget na bana chibese chikuru kunga chia help njira reflect no yana sama kana school fees mate mnabwenta korwe. Let's say the truth, this country is in a mess my brother. Igo tobu atigendo clip kisaira tevedo kisaira gade tege ese wende si ku information era delage kiagera oye watere ni mechando ya buchire bodo esiekwe in fact tutevenga aquí Kenya under innovation kwenye ngukwana toresha nakie committee ye bunge ya kwane tenta magane yobocheno the sha is not sustainable tali ababunge ba kwana ba idiri chikorikorosha ekane ngeli gokora na chire konyoranda e constitution yenye kendi yonske kokolekana I think ige kuraga guchia se equality y'abajumbe togochora guchia se National Assembly tata ekiagera kende kyonsika kigweti kwa se National Assembly omaete I think ababunge baitongo take wale time kwa I doubt egera ababunge abagusi wana regardless no ba UDA no ba ODM no ba UPA no ba wapi gusi oruete egasi ujirete bunge neri asenko gotebinga agente ke ne interest yabo e finance bill ya 2024 nero yangoro ke divinte binge sana. I think they are not representatives of the people as they are supposed to be. Okwara CDF egere ate mako jegeli unga kwa barora bako ababunge actually asepeche kana gazeti ya Taifa Leo batoroboti kurwa se constituency ya Emuru wa Dikir asabono IEBC go chikutumika shilingi milioni 50 na kianda go korobo choli ubura kolekane umutinyo gatano tariki ngapi tariki kirabeinye umutinyo gatano mwako tariki 14 tariki 14 Mei nalio wacholi bura kolekane bono umurugi onyagosira Johana Ngeno bwirusiria sekemina nekyo umaite na politika igalimo ntuwa kwanetana inenga gotebina ki kolengana ne competition ya siasa nenjira abantu bae Emuru wa Dikiri kwenye ba seti kukurwanirwa they need somebody strong politically equally. Okay, ndo nataka kwa giuneke na ndeti maiti kaba wakili monkonye
chibese chikwate bairenge murwa dikia ebwente kutumeka zaidi ya milioni 59 59 million. yes Kurani by election and a year later tumenya ko enda se a general election. ndio Abantu because abantu nabwo kurengana constitution sovereignty gira sabantu. ndio Abantu be murwa diki barate baiga chibese chimo gutumeka ntutiga toikarase toigwane totebe ng'omonto tuwaira abo mujumbo ito noyo unopposed asoega bwagendererie gazi iyo mpaka tuigire general election taking care admissible na IBC so that we can save such millions of shillings. you know IBC is mandated Fine. constitutionally. Fine. So in whichever Abantu bamwe you know, batebe nga kintu twaigwananire onde tayo gotenda mongao noyo bweka mugazeti yabwo eba election nekoleka no teko babo ekiagarari chiko ikaribu hati gwe boronge incheraki chi process chonsi cha election. which processes yani goikama sakarari gyo nabo yoyo mo goikake. but are you forgetting ngo jumbo kikuyu nacho lera no pose lakini agire tuchikura njia no igake irikura my brother ligereria igabete gazete I'm telling you because he was unopposed ligereria so mupira karo mupira gwakwa etimu nabeko batecha geti karo ya berete ya chageti lakini rivari gwikebo yes rivari gwikebo igeko na assistant rivari gwikabo kero umuntu igabo wabo understand kila mtu lazima akue na huyo mtu akijikomiti kuja pale lazima afanye nini nani yeye akicommit watu wote wakiwa pale lazima kero muntu gwikaka niko na mneta ina machika na kiki kinagotebia so IBC nebwata bakoli bayemera muna process cyose kwa giu kurwa se katiba because katiba geta abana inchi chinguru ne twamuhenga ki libaga muna gotoire binte bye binge ntwa abana inchi twamwire omuntu twabekire noyo bosiaye katigaire libaga yari ekigera beroko kiroko morai oicha kana bakolenga likurwa se biore alaje nataka kwa thegi because why are we spending all these millions of shillings Ojia segento a few months later I thought that's a general election. No, that is now according to the constitution. Anyway, alaze valeru but I was saying was Dr. William Ruto ga tepenga na no bole mungemere makolire Kenya iga nerera che mo libaga lyo gachoru nenda sentunde ya kabere ono muganura se page ya 10 na kabera se gazeti iga ya The Daily Nation ake emirobeli yo bwoyo bwiri golirianse ige kwa metepi ekiara bora naende cartels igo hakugoro bwoyo bo bahachiko double the price oye iligo serikali onyantu 2500 bako na babonia 1500 oyo kabira mugabano wasingisho kurukunga Mandago Jackson igatebire nga tingo akana 1.1 billion shillings igakote pakana gachibese chikira lengo mugabana bw'echintunda ibere omo controller of budget igabwatikira robot igagotebanga kolengana na records uso auditor general sorry igo mugabano ya tumekete chibese ichia soko abantu housing allowances car allowances student loans chitabwa timochoko no murubilinga na kichibese chiko eno amounting to 1.1 billion shillings my brother county ya Uasin-Gishu Pejia marongewere ni watu bwaranga na kichi county bono chia chakire ko install solars aso especially aso kumureka nechitaya elinde gokeania ligolirie stima singe jechinsa homora winse America Donald Trump wono ruro ko semelienga abatu arasa yakora sanko bakole lakini abantu ikwarengereria ya jakire go utwale bya gasisende sana kiabe krizeze ikiera bono okay richi kimoja gutosumbuera antu twaigwananira eri chikondiro ntorarikana lakini twaigwananire nga kintu buna abantu bae murwa dikia twesi barase nene yakorekane twatebire ngoyo nere twa propose ri agendere ligente kibake general election what will IBC do okay chibese chio chigendai bono lende ko se chibasi mirete ri bagara to chiko spend na ende chibesa se budget ya general election chibe balancing ya korwe balance sheet yato aji tupike kia ndo kumaya siwe chikocha agwa kitu kwa chikwe ke yato kina chikwe enze kweba enze atigire enze
Ara takorekerike katiba negende katiba gotewa. Rombu ya. Donald Trump otebirega ogosebelingo na bisigira chigutira neze ya Iran. Kiara chinkwana chigenderete isakuwa ni afueni sana. Ikiagera konya ya rule tishio yogotia chora a power plant igetenene sana ime ya Iran. Lakini otapekana nga bakalete chinkwana nando orali yiri yake. Ogotia chora okuo. Ngiege dada ono my brother dudu stianso katika igaturwerania ramangana Tuesday bakumulikaga igamangana Healthy Nation ase munyagitari yo makoerraga igango mochoko n'ururi ekero omusubatia kwirwa ase nyagitari koibura omochoko n'ururi from admission paka asoke kuru nyagitari no mwana inki step by step nkoeresa rega ekiagera, and that is why we always advise abantu, my brother Dudu, singa kigenda ibura nyagitari. Yeah, if you want to be safe, genda ibura nyagitari. Again, taking abange umongera nali muina wakonya abantu ngokuole. I can assure you. Ekiagera no nyandi lirikale bintu nebyao. Yeah. Wana igenjira abantu babera banyanganyangu. Kiagera maruire na mange. Senti mtachiga ne bantu mbali goika. Yani gazinengo ngusa. So genda nyagitari abanyagitari badiri naye kolengana buna bayigiri. In fact, this is a very very detailed piece of literature gaigase gazeti yiga katika tiga DN2 nabo igonkumulika bara marwere ao naona mtambo wangu hapa kidogo nataka kuleta kinyoriro, but I think ni hayo tu yameangaziwa hapa my brother. Sijui kama na lolote ama tuzame dondo. Itabidi tuzame lakini nende tukimaliza tugoto mogania se studio mungona kurukwa Enoch Obwaka Gesora kurwese company ya Safaricom. Igare retail operations asorogongo babaringo turwerani yorora abantu babaringo bagenda tekorere kiagera ege kuki abere gechingiti chikuruma abantu asenseme iyo na nyagitari chanzeme iyo nchibwati mariyoga ali yagutanga ubusongo bw'echingiti usesumo y'echingiti kazi ipo bwana. Abantu bagire chibichaga abande babutoire biara abande kiango. This is anyway asienko sana. Dondo tunaenda wapi kwa haraka? Upande wa Dondo tunaingia pale Vumbu Kwale. Ingia pale Vumbu Kwale. Ono mubasto yo murabwate kanisa. Nakarabwate kanisa timaite usine kanisa yo Moika. Eti tumaite ngaki? Mayasine kanisa Moika kanisa nejitabaudi jire. Na babasta nkorande bali chinchira chitobouti kenkororande babasta bande bali bakorandia consistently are consistent so korandia yani bagochakira eriyogiri lya chakira na bakorandi bakore ndenale ogochaka ngora utiri eriyogi korengana no muika buno kora gotira so yena berabe yo muika aiga Kwale wono kale kanise ye ababugatani bayemba mugenete sana nere akege no moneno ye nere akege nanga na bagukwana no monene gekorekane na abantu indi ekera ngo sabarenge bintu binde byakorekana ekagera ababugatani bekanise yibakamwegena mu basto itobwana ni bingwa huyu huyu anazungumza na Maulana moja kwa moja, anazungumza na Rabii mwenyewe Jalali Mfalme Mungu Maulana anafanya mazungumzo ya moja kwa moja na maombi yanajibiwa. Okay. Ona umaza Saitani ngote mali sana sako nyare kuri kuruti nere members bae. Kera ngwirwanire rale. The kingdom kia na regetinge. Na venga siasi yenkorora kiro muntu gagote mugwirwanire. Ona mubasto yo hakuna gusaba rende bunaro mwigenwa timaite birengere hinga ibi yarueta agataka naende kwene kali abantu bunabwate chinguru chingana nere na Nyasaye inginjiri kwa roje betiro kobora maji guru na Yesu
betiro goteba gara injomo tigana ratari njire yogotara agajaga kwera yora ma oja gorera Yesu gakinkonye nkolimerande macha bere bubega ono mu pastor oyo orochendo liru arenge mbarabare asabu orochendo arengo warenge mbarabare umubusi umubasta okwamwa eguja urabona ogiaka ile sana baki abana bayikange no rojo ndo rwese rowe ese buba maji na mamba sikadi mubasto ko teba baki ita ke teko tema gutara maji ko tinko limere kiagera chinguru mbota de chinene no mono ne mono na mono je ko bwamba tembo isaine ngere teko proof abo ada teko proof liya matuna mbota chinguru chinene ere mojene agiru chiko asige jo bwamba tembo era yasaye ebanda abantu abanke bagacha agatangaza litwate ke yisaidi postinchi abegetwe ke mama sakarakana chibana chikabekwa mubasa nguchere kutaregoro ya maje kire dichese chikabwa matangazo aminto ata benseyo tangaza chire dicheseyo bunabo bani bali bese abechiza mu chaisha tata abunge babe wate kwale abantu mwese bachite mbarabali nenyanja gusengai abantu bagacha bange kebe mbarabali nenyanja because ali Indian Ocean nero abantu bagacha bange ndebaro basta bunagutara igoro ya mache gwetero kwige no konene no monene buna muaga tete bunaku mutubeka senjere nene dada abantu bachire musangire umuganda umonene ukiri bw'abantu basta bwekorera nirie orura gasamo nigake kugeza abantu orazamira kabungu kuba prepare engegu wange alia bono kungo chikutara ndi bango chia maji munaya wetero kwegera ne chinguru cyo monene na bongo tara macha yagenda ku chimoino mutara igoro kabisa lero nari boko bajanga monene nko igwale tata agasoa maji ime abegete bikoro to sata chetese tabige tibikoro tene keta ichikulimira maji ime igata tata ari igoro tata oroche ruri kumbe mbaji etiko cheki bamanyanga kiboro bware gujinse naende umanyete none kire batise ko abatunge orandi ko bazwa yibo ro bimaka kyuga le bakwiro kugoro akobe nyimbo oiro kugoro igoya akoyo kugoro aki bato video bateba abantu mbachiti ne mete yuba chiko checking akiasa yale ikero muradi no mwege nwanga ki muradi ari mbere ya maje na ndivyo mwege no kabisa tata kumbe aiga sata cha denkegu baso hotelia omo tuwe goro chika tetego o gora ikonye onde wangu ndimwa awa wata ni bago kura ngoyo muradi chiro ndo bado wangu ndimwa abali bago chakulika chirogi bali bago rusibi ko to ndimwa wakuliki muradi asale ko muradi kwa chinguru cho mara chako kya akini abantu bakajana ngo ngaziye ko kusana ko murusi basta imeya mache tata saba chimamba chialenga sero chirodia anga jimbo merebo garabasta ule yego te vaya tu bukuru bana kojo murandi aminto murandi ngogenda buye kangu kurali kurorocheka akikuburaje family mwadene ngekuburaje ko ndiko ndoji alege akiasa mazikari ya bana ondora wewe wako timbo abagira barudi bikuro arumu jumu jari bazamo bataka kuburaje kura ya warege akini omurandi gakuruzi kwa machime nje tingwana geni yaze na arwara bagatebaka ki
Rorago murari usiga ngusira amaji muramurukia abit. Na lete tu ensemo. Engegu no aletire ga. Akaletwa engegu. Bona muno mugano gochakira ngikaendera kuruwabu. Kera konywale tu akonyomerire maje. Araya mirete make. Agarogigwa kawaida. Bakabatema kumurukia alia. Basta takwane tikende. Wikabona tarakwana rumugano. Orandi ribosio. Tarata jisira go igose buru bitiende. Ekera ngayago chigo chakira kurandia. Yani that is the best dondos. Ebana. Kurenze kurunjaga ko romuvyo. I'm telling you. Owa de basta gata jitengegu. Agatereri go chiroche. Ataga kurete kuroche. E commandment ya gatata sama chiko 10 alia Nyasaye te Musa. Ndio. Egagotebanga, you shall not misuse the name of the Lord your God. Toli tumeka bobe. Misuse. You are right. Misuse. Ekerogo tumeke litalia Yesu go declare oko weni wa esabanto. Ndio. To misuse yelite go declare asege mpaki aibwe ko manyene wire to ronga se taria Yesu simbe na go kani yosi ekomunwa. Ai wezi nigane kerenjara. There are things ngadani na bete ime. Ebintombire circumstances njibweka ini. Ebintombira machikane charasi makore miremo. Njira teora atebengo monene ngo tebara samariko ngana bagutuma mareko yanga gate uri no mote gwerute ko rugorongo mubareko monene ngana bagutwa bwate to basa ko hatia magorao buna marika ko teba indeed haiwezi oguha kanse bune saga ponero roro my friend korokunga gravity law of gravity is there. Oye colegas oye coletense sime coletense kense bune saga rotimoke friend ukanyike kurwa zeri gachinga gyomorake waja ko ramde wakazi. I'm telling you. Oma te ko siria network. Kero li batiri ya samba. Koruka sira kego kora. Age dodo. Eto ko le. You bet my evening. This is my day. Oye te ngwana ko soma majika se ngeta chako borolio yo. Ngwana ko ngenda samba jika mu nyasa. Ogwara li jiko namba ilenga. Namba isatu. Don't misuse the name of your God in vain. Yeah. Nkweli kabisa. Ngazeli dalia Yesu. Tia kurangeli dalia monene in vain. Ogwate bango ko kama goje se na karuo igore simbe ite ko ngora kende.